ta mwankatha ino asante sana mwankatha ino ndina ikundi na ara kwene ikundi mwanya kwene ikundi bya mathiko kwene ikundi bitari bya mathiko ikundi bira plan yakwa irande niyo tene ngukwira ndetete ikundi 20 na bithanthatu bantu twa nkunguru kenda mbomba kubarumia kubatethia na kanyamu na ndo tiandi thirikari ni indutaga kanyamu mu bukoni ngatethia ikundi kenda ikundi kigwa kina kagina ka gutethia ikundi kira wewe ikundi kiruthitwo gya kuthomithia ndathi ndabatethia na tubesa tura antu bara bakongera na wewe kwi mwana ari umwe ngate bakamucokia cukuru ino njire moyo support nundu ria wa support muciari wo support ana bara bareo kenda bomba kuthoma ko plan yakwa ya ikundi ngai antethia ndakuruka na kando na kinya mbere nkuruka nundu ngubatathia kinya thaino na gutire bantu ndi ya kinya mathikoni antu bakwa bacikarigi bayogu utie bantu ndi ya mathikoni ikundi bira bikuthikana mathikoni mamumbatiga njare nderi nundu gikundi kia mathiko ikatumaga mathiko mombo karabwega ntura na iki ngataganya mwita wa aivo nundu rira kiri ogo igi banga mibango kena mtura akwa ntura eno mbagutikwa ndathi mbere mbuma mathikoni mamu na enu ne antu baraba ingi ba kwinyirika ne omono na bakona taka kubanyiriria kimaruta ingo support ndethi kundi bitano ngagiza kire kundi ngutigira kanyamu kenda bathi bekira kiginani ntuwenu enge bakithika mtungi begwa bena kainya ko plan yakwa ya chakariga nundi ntetheti kundi bingi muno ntomba kubitara na bira bingi bikumenya kuma ba kurungu kuma ba murinda kwena wa mwankadagana plan yakwa igo support kundi bira na ndathongira kare ni kwembesi kara kwa ministry eta wa trend mbesa ira isiakaga mathoko igakambika ruthambi nkarothi na nkaromba mbiaira kenda mbomba gutetheri kundi biakwa no nukwandera list kundi biakwa bia chakaria wandi bionde mbinenkere mbia kwa kire kundi kigwe kina tubesa nchoke mbarombere achore kumanja nduthagire kundi arambi gikundi arakiri ngakiruthira arambi ngathina ageni bakwa tukaitwa support kundi bibu no ambithira ni kundi 20 bantu amwe nkareta nene batharakanithi na nkareta nene ba national government achore bakwa tukarutha nyamwira arambi twathondeka milioni imwe taboro kuona kundi kibonda kirajire aragachangirwa karibu milioni 8 twaya twachanga milioni ire wewe milioni 8 na ni kundi 30 birego mece inuga sambasu ikathonga kikundi bireka ikandivaindo wakire kundi kawatambia ikaika account yao nkarutha ndina mubango wa kureta mucho achore kumanja iboratha ino ntena power ya kubareta nuntu ntie thirikari na ntiro mwe rutha rwa kurutha mantu amu inkwenda kureta achore kumanja gucianja baya bandu thirenya mweta wa women and men empowerment groups cio nde cigwiriogo kenda mbeci ira nkareta kumana aranja cia thongera kire account ya nguruvu chiche kariga igasambazo kire nguruvu ira ndogo kenda nguruvu inu itamba kuigwa chumba kwa china mbia full time na igitare onde kundi na mubango oju na siro no kwendera kubatethia na no abakwendera kumbita na no ankuthinka batethia na kaba supporta na ntino ga kuba supporta na kanyamu kidogo karande nako ngeya kuthongera thirikari ni mbatethia nkuruki kundi na ntu bakwa baikundi bia chakariga wandi veterani wogu na kira nkuburetera kigana kira burakigana bwa mukire lakini athongera thirikari ni kabwatira na Gukiria nkuruki ibwega sana bwana Mwathi tugita na mbere ntrigo igweta ikundi biantu barabethe bena Mawathe na kinya anantigwa mubango jugu na ju kire anantigwa na kinya kire antu barabethagirwa bena Mawathe iburagwe na save time ndio nda kubiwa tabiri kundi bionde biri amwe antu barabena Mawathe kuri gindu nkwenda kuga kiribo antu aba bena Mawathe barenda buranduthaga ndira bambita na ndamenya ntu baba bena thina ya kuigwa bena wete bakimwiri ndiya kiribo ngathikiria maono mao na vision shabori karintera yikundi bibya ntu aba Mawathe kuringana na area bare na thina ira bena chona kira bakwenda ntu wewe ntu baba bena Mawathe tuwiro se abakwenda to kuthiana tu kana ituthina tungi to muthemba turiogo no mwanka mbere ndinka bathikiria kogu mtura gikundi gya keki na thina ya utwika bena Mawathe maratukuga thimo ya kweriogo
bubati kujukia bukandinga thimu nkaya ngiteithie ikundi kiri mbamba kwamba kumenya nonto wamba gwe tikwenda mbia kirienda tugari kuri muntu ari wena thina kagari akwenda uchikumo kenda ona kagari aku uchikumo nako kuri ungiare akwenda mitira mitira ya kuthinio indi bara injukagia serious kuthikiribo kubathikiria kwa muntu ura we ikundi ni kiraki na mawathe ithimo kayukia undingire chairman we ikundi kira umbite mbure tukare ndigoro na abino tutende kwe bamwe na nengerete tugari tutungo kwira muri bange bambitite ndabanenkera mitino ya kuthinio iri munekanguri mithiru na kuri bompe ya mbesa akindi baba ndira na bakariugo ana bantigwa kumbure kure kya na bantigwa mwana antigwa ituyukagia kinyawe kesi ya kere special nonto ukagwa mwana wa tiena muciari atiena ciari bonde atiena baba atiena mami babu imbare agire nyabisi yonde nonto atiena mtu wa kumuona nagachoka nkabayukia nkabaira kiri administrator wa kwa chekaria wand nkamunenka ya kirwe nkawana nkagiro mbasari nonto thirikari yangu kinyira thaino ni atharakanidi nkawana nkagiro mbasari mwana ura kateka nkagiro mbasari kwa imba tetha yana njira inu na baraba ingi be skuru na baraba ingi baega gwa bakinga tawa baraba ingi bambujira na me mwana antigwa inkuba support bora kumba na utetheria na muyoyu kwibo kinyampe ya irio bwana Mandera na mbae kwibo mpe ya kinya irio ene kwe mujinda mathiko ni bantu kithaga ntiwe kwao ndaindethera muyoyu wina thina ya mbesa wina thina kinyankari ya kuira antu mosari na kinya irio bia kuria bitirio ndaneka ni interview bio ndaneka na nkari ndachanga mbesa ke athonike mathiko na ndachoka nderwa na bauwa muyoyu na bantu babatena irio ndaneka ni mbesa baikugurirwa irio kenda bona age kuria kwa hiyo ndi njira time icio ngutethi na chanto bako bachakariga. Thank you bwega sana Gutariiria marando tuguchokera thachiri areke 30